Menta kasngi kan rhetoric benai risau arjar artwe ke Khasi Students Union KSU Jawai Circle hagajing lam jong President Yohanes Suchang kala yo banyakendu ek medical superintendent badai pet ya Jawai Civil Hospital Yalong halor kajing o jeng kipat ba na kebenta banne scanning USG. Habayo banyakren bat ke medical superintendent kasing kalapin pau ya kajing bala ars nemtam don doctor badai pet na kebenta banne scanning USG. Nakaliang ke medical superintendent kalayat huru baka hospital kadon kam deki doctor radiologist lani sonologist kaseng kalalit yakenduru yau Dr. KC Ajar ubadai district medical and health officer jangka West Janta Hills hakani hikaju kasngi bat nakaliang jong district medical and health officer ulaong bo le katbala panchim kia halor kani kakam Tikaseng kadon jingker men's camp bahadian kat tukat nipor ke Jawai Civil Hospital Yalong kamyo doktor banpek na kebenta ki bawan de scanning USG. Pat kumjuru kenang berkipat ba ki bawan na jan ni na jingai kin lat banlet shikiwe pat ki hospital tang na kebenta iwe scanning. Inaliang ki su Jawai Circle ni sungi rawani chemi gowan MS ko topai ya ke Jawai Civil Hospital Yalong. Hawai to jing nam yang pat ba ni benta ngobyok gi ulet scanning kita ya Civil Hospital Yalong. Ada wani chem buka dia kelami wada kanal gi jinge wa mem doktor ni benta pat ya ga hawai to yang scanning USG. Jadi ni dia inalai chem ke wa DMHO ni resmi ada no di chem di MHO di kelami kita jingnya yang panjang ada bol di ngkot jingdawa dan yang mesin obo gi doktor foto pan ya ke USG ITB tempat pak ro oleh scanning nanti posko kapten lagi terus pasang jadi ini dah betul posko